Selam alaikum i dobar dan svima. Današnja prva tema, a u stvari tema broj 9, je promocija modela rada sa mladim osobama sa invaliditetom i članovima njihovih porodica na osnaživanju za samostalni život i uključivanju u rad organizacija osoba sa invaliditetom. Knjiga priča o mogućem. Promotori Suad Zahirović, Sandra Marković, Nusreta Selimović i Dževad Selimović. Udruženje građana, informativni centar za osobe sa invaliditetom Lotos Tuzla. Uvažene dame i gospodo, prije svega veliki srdačni pozdravi za domaćine, za sve u sali i sve koji nas prate putem Zoom aplikacije, spriječeni su bili da ovih dana budu zajedno s nama u Sanskom mostu. Ja vjerujem da ćemo mi, kao i puno puta do sad, preživjeti i ovaj izazov i da ćemo vrlo brzo ponovno biti licem u lice zajedno i da ono što zovu socijalnom distancom će biti vrlo brzo eliminisano, jer u prirodi ljudi je da su ljudska bića, društvena bića i da jedni s drugima i u interakciji jednih sa drugima jedino mogu doživjeti svoj neki puni potencijal i razvoj. U tom smislu mi iz Informativnog centra za osobe sa invaliditetom Lotos iz Tuzle smo sve ove godine od kad postojimo, a ove godine je 23, negdje u novembru će biti, znači 24. rođendan, smo tragali za načinima kako da ljude sa invaliditetom uključimo u zajednicu, da stvorimo okolnosti u kojima će oni sami postati svjesni svog dostojanstva, oni sami biti glas svojih prava i svojih potreba i za koje će biti osigurana podrška da njihov potencijal, da potencijal nas, osoba sa invaliditetom, bude razvijen na način da budemo korisni i sebi i zajednici u kojoj živimo. Sve ovo nas je dovelo do toga da smo spoznali da pomalo nama koji smo prije 23 godine sve to započinjali i o svemu imali viziju, curi vrijeme, da tako kažem, i da trebamo čim prije osmisliti način osiguravanja sopstvene budućnosti, odnosno budućnosti ideja i vrijednosti za koje se zalažemo i koje zagovaramo. I tako smo došli do spoznaje da je neophodno osigurati različite vidove podrške mladim ljudima sa invaliditetom kako bi se omogućilo da žive samostalnije, kako bi se omogućilo da budu uključeni u zajednicu i kako bi se omogućilo da preuzmu dio uloga u aktivnostima, prije svega organizacija osoba sa invaliditetom, ali i u drugim aktivnostima koje se dešavaju u zajednici. Lotos to radi već duže vrijeme na različite načine i evo prije od počinjanja ovog zvaničnog dijela konferencije, današnjeg rada, ja sam se malo podsjetio od toga razgovarajući sa kolegom Jusmirom Alibabićem i inicirajući također neke moguće naredne vidove saradnje. Ali, znači, negdje od 2014. godine smo počeli
da tražimo mogućnost osiguravanja nekakvog trajnijeg izvora podrške, sredstava za jedan sveobuhvatan program rada sa mladim osobama sa invaliditetom i članovima njihovih porodica. Zašto članovi njihovih porodica? Spoznali smo da su porodice u okolnostima u kojima živimo jedini sigurni izvor podrške i servis koji stoji na raspolaganju osobama sa invaliditetom svakodnevno i 24 sata. I da apsolutno nije dovoljno da mijenjamo i podržavamo osobe sa invaliditetom, a da pritom stavove i odnos članova njihovih porodica prema njima samima, prema njihovim mogućnostima ne mijenjamo. Konkretan neki, da tako kažem, inicijalni udarac se desio prilikom jednog treninga koje smo organizovali za mlade ljude sa invaliditetom i praksa je bila da bi osigurali da mladi ljudi sa invaliditetom sami govore u svoje ime i nemaju straha pred svojima bližnjima šta će reći, bojeći se da sutra zbog toga ne snose neke posljedice, uvijek smo tražili da roditelji napuste salu u kojoj se trening dešava. I kad smo to jednom tražili, onda je jedna od mama rekla, a kad ćete napraviti nešto za nas roditelje? I onda smo spoznali da u biti moramo paralelno raditi s roditeljima i sa mladim osobama sa invaliditetom. Nama se posrećilo da smo kroz program My Right, to je organizacija za međunarodnu saradnju i podršku razvojnim programima namijenjenim za osobe sa invaliditetom u svijetu, koju je osnovalo više desetina organizacija osoba sa invaliditetom u Švedskoj i čija je članica, jedna od članica bio i jeste i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom STIL iz Štokholma. I mi smo zajedno s njima iz STIL razvili prvi projekat 2015. do 2017. i na temelju tog projekta napravili model rada sa osobama sa invaliditetom, mladim osobama sa invaliditetom i članovima njihovih porodica. Smatramo jedinstveni po onome što smo do sad uspjeli provjeriti, doista jedinstven jer je veliko interesovanje ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u Švedskoj, za koju smatraju da je onako jako napredna, za ovo što mi radimo i to naše partnerstvo sa ovom organizacijom iz Švedske omogućava da i dalje radimo. I sad smo trenutno u drugom ciklusu, radimo sa novom grupom mladih ljudi sa invaliditetom i članova njihovih porodica i vjerujemo da ćemo ići dalje, razvijajući, unapređujući ovaj model i dijeleći ga sa svima koji su zainteresovani da ga iskoriste u svojim zajednicama u svrhu osiguravanja podrške i mobilizacije mladih ljudi sa invaliditetom, zato da svoje živote, odgovornost za svoje živote uzmu u svoje ruke. Ja vala ovo pretjerah, pošto negdje imamo, nadam se, sveukupno pola sata, ali nisam 5 minuta svega. Ali svejedno bih htio, pošto ću na kraju opet imati priliku da na kraju ove promocije da vam se obratim, svejedno bih htio prije svega predstaviti članove naše ekipe, kako Enes veli. S nama ili s vama su danas moja malenkost Suad Zahirović, nije po bontonu, mogao sam sebe i posljednjeg predstaviti, ali već me jesu predstavili, znači izvršni direktor u Informativnom centru za osobe s invaliditetom Lotos iz Tuzle i aktivista u pokretu osoba s invaliditetom već dugi niz godina i sve što se nazad 25 godina u oblasti invalidnosti iole značajno dešavalo u zemlji, u Bosni i Hercegovini i šire, nije prošlo mimo mene, nije prošlo na način da barem dijelom nisam bio dio tih priča.
Danas s nama i s vama je moja kolegica Sandra Marković, koordinatorica u projektu jačanja kapaciteta za samostalni život osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini, ali isto tako članica tima Lotosa i puno drugih timova i svega što se u oblasti invalidnosti, naročito mogu reći osim ovoga što radimo za mlade u oblasti mentalnog zdravlja, dešava i interesantno je sa višegodišnjim, dugogodišnjim i volonterskim i svakim drugim iskustvom. Također danas su s nama i s vama dvoje osoba direktnih korisnika projekta. S moje desne strane je gospodin Dževad Selimović, mlada osoba čiji se život preporodio od sudjelovanja u projektu, i desno od Dževada je njegova mama Nusreta Selimović, koja će također dati svoj doprinos današnjoj promociji. I naravno mi bismo voljeli i bit ćemo tu na raspolaganju za sva vaša pitanja, za sve vaše komentare, jer nakon 5 godina rada sa mladim ljudima sa invaliditetom i članovima njihovih porodica, vjerujte, nama su također otvorene nove teme, novi izazovi i puno neodgovorenih pitanja nas čeka. Na njih, na odgovore na ta pitanja tragamo i nadamo se da ćemo kroz ovu komunikaciju sa ljudima s invaliditetom i onima koji nas podržavaju i rade s nama naći barem dio od odgovora koje nas zanimaju i na koje tragamo odgovore. Ja bih sad zamolio moju kolegicu Sandru Marković da vas na njoj svojstven način provede kroz ovu priču o mogućem. Mi smo ponosni na nju jer je nekako sublimacija i naših vrijednosti i onoga što smo radili svih ovih, usudim se reći, 23 godine, i također naših očekivanja i naših snova kako o zajednici i društvu u kojem želimo da živimo, tako i o osobama sa invaliditetom kakve želimo da vidimo kao članove tog novog društva čijem razvoju doprinosimo i čijem nekakvom budućem postojanju doprinosimo mi nekako u Lotosu, a vjerujem i puno drugih i organizacija i ljudi sa invaliditetom i žele da vide i nekako teže. Sandra, izvoli. Hvala, Zvone. Ja se nadam da se čujemo malo s ovog mikrofona. Slavne? Ne. Malo jače. Onda ćemo o to. Ovako, prvo srdačan pozdrav za sve vas i ovdje prisutne i oni koji su s nama na ovom linku. Ja ću se koristiti jednom kraćom prezentacijom na kojoj su uglavnom fotografije, čisto da vam približimo kako to izgleda u stvarnosti kad se družimo i radimo s našim mladima. Naime, počela bi sa jednom kratkom observacijom šta znači danas generalno biti mlada osoba. Mladi ljudi u Bosni i Hercegovini su, kao što i sami znate, vjerovatno i u ovom kantonu, suočeni sa raznim izazovima. Za mnoge je budućnost predstavlja nekakav ideal pobjeći u inostranstvo, za neke je to svakodnevna borba sa situacijama kao što je korona, razni izazovi, nestašice posla, problemi u školstvu i dalje. Za mlade ljude sa invaliditetom to je situacija sigurno znatno složenija. Većina mladih ljudi u Bosni i Hercegovini koji imaju neki oblik invaliditeta živi u svojevrsnoj izolaciji, nažalost usmjerena uglavnom na podršku koju im pruže njihove porodice i bez nekakvog jasnog izgleda za budućnost. Mnogo njih nije završilo čak ni osnovno školovanje, a o nekom višem stepenu školovanja ne možemo ni suditi. U situaciji kad oni koji idu u školu odbijaju petice zato da se ne zamaraju za Boga jer njima je to teško i tako dalje, postoji jedan generalno milosrdni stav. Mi smo započeli jednu priču koja u stvari, zato smo i nazvali priča o mogućim, pa smo nastali ono nemoguće izbrisati, kao što ste možda primijetili na fotografiji onom gumicom. Priča je o tome kako mladi ljudi s invaliditetom kako izaći iz svojih kuća, kako preuzeti odgovornost za svoj život
i ne samo za svoj život, nego i za živote svih onih kasnije koji budu dolazili poslije njih. Da bismo to uradili, obzirom da smo svjesni koliko je to zahtjevan posao, radi se o promjeni svijesti, radi se o promjeni, znači, nadgradnji ličnosti i želji da se postigne nešto više od onoga što zajednica govori da oni mogu i trebaju. Onda smo pristupili tome sveobuhvatno i izgradili jedan model rada koji se zasnovao na nekoliko komponenti. Većinu tih stvari vi možete vidjeti na svojim stolovima. Naš kolega je podijelio neke publikacije koje su bile kroz ovih 5 godina u izdanju Lotosa, znači, a služile su kako mladim ljudima, tako i svima onima koji nisu u projektu, da se bolje upoznaju s onim što radimo i da kroz priče tih mladih ljudi steknu neku motivaciju da se i oni pridruže i da u svojim životima naprave promjenu. U projektu smo izdali priče mladih ljudi, znači to su njihove priče koje su oni ispričali o tome kako su se njihovi životi mijenjali, priče roditelja, kurikulum za treninge koji su osnovna komponenta, znači našeg grada, koji su napravljeni sa 7-8 modula koji govore o tome kako, na koji način mladi ljudi mogu prvo izgraditi sebe, kako zagovarati za svoja prava, kako se prvo upoznati sa svojim pravima. Imali su priliku učiti o konvenciji, imali su priliku učiti o zakonima, priliku slušati u stvari svojih trenerica koji su također uspješne osobe sa invaliditetom, koje su u svom životu pokazale da je promjena moguća, dobiti odgovore na praktična pitanja. Kako stvarno mijenjati svijest ljudi oko sebe, to jest kako svojim životom postati u stvari pravi primjer. Sva su ta izdanja, znači, evo ja ću odmah reći jednu tehničku informaciju, dostupna i na našoj web stranici informativnog centra Lotos, pa za vas koji imaju toliko lakše i jednostavnije pregledati u elektronskom obliku, možete to vidjeti. Model rada s mladima se uglavnom zasnivao na osnovici koju čini treninzi, kao što sam već rekla. Međutim, Suad je napomenuo važnost rada s roditeljima. Naime, ako vi danas s nekom osobom radite na izgradnji svojih kapaciteta, ona dođe kući, pa mu neko tamo kući kaže da nije to za tebe, ti to ne možeš i sjedi ja ću i bolje je za tebe da ti držiš se nekakvog okvira jednostavnijeg, lakšeg i da ne ideš možda u neke izazove, onda sigurno mlada osoba nema dovoljno snage da se bori s tim. Zato smo radili s roditeljima, da bi roditelji u stvari bili podrška. U radu s roditeljima smo primijenili malo drugačiji princip. Roditelji su također prolazili treninge, ali su isto tako prolazile neke radionice koje služile tome da oni u stvari osvijeste na koji način samostalnost njihove djece može doprinijeti njihovom blagostanju kao porodice generalno. Kako, često smo imali primjere kako u stvari mamama objasniti da onog momenta kad dijete stekne nekakav kapacitet tipa položi vozački, da to znači da mama više ne mora da vozi nigdje, to jest da može da koristi svoje slobodno vrijeme na nekakav način koji je pogodan za njene neke druge obaveze, bilo lične, bilo porodične. Evo vidite, recimo jedan od treninga, ovdje je jedna fotografija na kojoj su roditelji na treningu na Zlači, kako je korona izbila, onda smo morali tražiti načine da se borimo s tim, pa smo često išli u prirodu da bi zadržali distancu. I na drugoj fotografiji je recimo primjer jedne igre koju na treningu rade mladi ljudi koji kroz praktičan način vježbaju kako zagovarati u situaciji kad neko neće da vas sluša. Ono što je jako važno, što smo u drugom ciklusu ovog projekta uveli kao bitnu stvar je peer podrška za mlade ljude. Naime, oni svi imaju neke svoje lične probleme, socijalne probleme, izazove s kojima se susreću i mi smo došli do zaključka, u stvari oni su nam sami to rekli, da njima jako znači ako imaju siguran prostor gdje mogu jedni s drugima dijeliti ono što ih muči i raditi međusobno na izgradnji, tako da smo organizovali peer podršku na način da je Lotos obezbijedio siguran prostor i određena sredstva, a oni zajedno sa svojim peer liderima su organizovali sastanke na kojima se dogovaraju, prave neke planove, čak odrađuju nekakve aktivnosti i budu generalno jednim drugima podrška. Ovdje je prikazan jedan trening na kojoj je nova grupa mladih i kako izgleda u stvari jedan peer sastanak gdje se oni druže, rade i planiraju zajedno. Pored treninga i peer podrške organizovane su razne studijske posjete u zemlji i inostranstvu, gdje su mladi ljudi imali priliku vidjeti kako u drugim organizacijama stvari funkcionišu, na koji način
rade recimo preduzeća za zapošljavanje osoba s invaliditetom, pa mogu recimo primijetiti kako se nekakvi od problema zagovaračkih rješavaju u drugim organizacijama i sl. Ovdje na fotografiji vidite jednu od promocija koja je rađena u Doboju i jedan u stvari studijsku posjetu u Doboju, jednu promociju u Mostaru, gdje smo na ovakav način kao i sad ovdje vama prezentovali ovaj model rada. Već sam spominjala da je rad s roditeljima specifičan. Radi se o tome da se da podrška, da se da siguran prostor također, jer ono što je, ja se dobro sjećam početka rada s roditeljima, naime, dođete u prostoriju, znate kako vas gledaju ljudi. Mislim, ko nam je sad došao da priča, neko ko apsolutno ne razumije s čim se mi susrećemo svakodnevno. I onda je jednog velikog respekta prema ljudima koji zaista sami po 20 godina bore bitku. Mi se nismo postali tu nikakvim stručnjacima ni profesionalcima, nego u stvari zajedno s njima traže najbolji put kako da rastemo zajedno i da budemo podrška mladima. O tom ćemo malo kasnije. Me malo ovo zezam, pa evo. Što se tiče rezultata, kroz ovih 5 godina doživjeli smo raznorazne promjene. Mislim da je to utjecalo kako na naše mlade, tako i na samu Lotovsku organizaciju. Promjene u svakodnevnom životu su tako značajne da smo imali, ja mislim, brojku od 10 ljudi koji su nastavili svoje srednjoškolsko ili fakultetsko obrazovanje. Otprilike sličan broj ljudi je našao posao. Nažalost, najviše u organizacijama i preduzećima za zapošljavanje osoba s invaliditetom, nešto malo dvoje na slobodnom tržištu rada, što je značajan uspjeh. Uglavnom, zahvaljujući podršci iz ovog projekta, jer su oni zaista konkretno naučili kako da pišu CV, kako da se predstavljaju poslodavcu i na koji način da isteknu svoje pozitivne karakteristike i sl. Pored tih nekih ličnih promjena koji se desile, da su oni preuzeli odgovornost, počeli da izlaze napolje, bivali vidljiviji, sposobniji, jači, elokventniji u nastupu. Promjene su se desile na polju zagovaranja, pa su se odvažili da samostalno, bez pratnje Lotosa odu na određene konferencije, događaje, da tamo zagovaraju i hrabro dižu ruku i daju svoje komentare o stvarima koji se tiču, pa su imali medijske nastupe i prisustvovanja na raznoraznim konferencijama, od koji su neke vrlo značajne konferencije u inostranstvu. Ups, ja sam sad preletla. Priča o mogućem je putovala daleko. U ovom projektu smo u 2 navrata bili u Briselu, posjetivši Freedom Drive, marš za slobodu, gdje je jako mnogo osoba s invaliditetom iz svih krajeva Europe je zagovaralo za svoja prava. I mi smo sretni u stvari da smo imali priliku da sa našim mladim ljudima ove godine sa 2 kombija dođemo i da budemo jedna od najvećih i najvidljivijih grupa u Briselu. Također na jednoj fotografiji se vidi jedno od izlaganja je film u Štokholmu i naša kolegica mlada koja je i u Nairobiju i u raznoraznim nekim drugim konferencijama zagovarala za prava, posebno mladih djevojaka i žena s invaliditetom, što je nekako u zadnje vrijeme i jeste i naš naglasak da osvijestimo u stvari poteškoće s kojima se one susreću, naročito u ruralnim sredinama, da bi se osnažili. Evo, ja ću sad kratko samo jednu fotografiju na kojoj prikazuje jedan screenshot iz ICI-a. Nažalost, kako je korona krenula i mi smo se mnogo situacija prebacili online, pa možete tu vidjeti u stvari kako se jedna naša grupa mladih ljudi okuplja sa ovim novim tehnologijama. A ja bi sad samo kratko, pošto vrijeme vidim leti, a mi svašta nešto da pričamo. Što se tiče naše knjige, koja je dobila naslov Priča o mogućem, a zahvaljujući dizajnu preduzeća za zapošljavanje i osoba s invaliditetom Intrag, dobila je ovo ne sa gumicom iz jedne priče o nemogućem, jer svi ljudi kažu da su promjene u državi nemoguće, a izgleda da su moguće, samo kad neko dovoljno čvrsto nastoji da ih napravi. Ova knjiga je nastala kao sublimacija svega onoga što smo mi radili tokom 5 godina. Bilo ju je jako teško napisati, jer naprosto nije bilo moguće
izdvojiti nešto što bi sad eto bilo bitnije od nečeg drugog. U njenom nastajanju su sudjelovali mnogi ljudi, mladi ljudi su pisali svoje priče, slali svoje fotografije. Ja bih istakla, ne bi prolazila kroz cijelu knjigu radi nedostatka vremena, nadam se da ćete imati priliku to, ali ja bih istakla neke od vrhunaca. Naime, evo, kroz jednu fotografiju, na ovoj fotografiji vidite dvoje mladih ljudi, to su Ibrahim i Mina i oni nisu ni imali priliku završiti osnovnu školu. Ovdje su nasmijani i sretni zato što su putem ovog projekta i zagovaračkih aktivnosti koji su oni skupa s nama vodili 2 godine dobili priliku da kao odrasle osobe krenu ponovo u osnovnu školu. Nažalost, ova bitka još uvijek nije završena, jer to je ponovo obustavljeno i mi se sad ponovo borimo za to da oni dobiju tu priliku. Nažalost, ovakvih priča jako mnogo, oni su samo reprezentativan primjer toga koliko su ove aktivnosti važne. I pokazali nam još... Ja bih samo volio, Sandra, da kažeš apsurd za Eminu. Da, Emina je polaznik IT akademije. Znači, u isto vrijeme prvi razred osnovne škole. Da. Djevojka, znači, koja prati nastavu na IT akademiji, potpuno je pismena, čak se nekad šalimo da je dobro bilo što nije išla u školu, pa je niko nije zaglupio. Mislim, to je apsurd, ona kaže imam pravo i da me neko upropasti, kao i sve druge, djevojka koja je izuzetno pismena, elokventna, sama se obrazovala, zaista uz pomoć svoje porodice, ali uglavnom samostalno. Ona ne može da završi osnovnu školu i tu IT akademiju će završiti, ali ne može dobiti znači, nikakvu diplomu zato što nema kontinuitet obrazovanja. Mislim, to je toliko zakinuto ljudsko pravo da je to nevjerovatno jednoj mladoj osobi 20 i nešto godina. Ono što Emina živi u kući koja je potpuno nepristupačna, u jednom potpuno nepristupačnom mjestu kome je voda odnijela put i već nekoliko mjeseci je zaista izolovana u pravom smislu riječi. Opet kažem, to su samo primjeri zbog čega je ovo što mi radimo važno i zbog čega mislimo da apsolutno nema mjesta ni za kakvom odgađanju i priču o tom da se nešto ne može i ne može raditi u ovom. Mi jednostavno moramo to raditi, jer niko nema pravo da nekom mladom čovjeku oduzme njegovu šansu za budućnost i za ravnopravan život sa svima ostalima. Ono što, evo opet kažem zbog nedostatka vremena, želim da vam pokažem, a mene je fasciniralo kad smo slagali ovu knjigu. Mi nismo uopšte svjesni. Ja danas vidim da mi nismo svjesni šta smo radili. Znate, kad nešto radite, vi ste u tome i vi ne vidite to izvana. I onda sjednete i nešto napišete i čitate knjigu i ne možete vjerujete da ste vi pisali. Na ovoj fotografiji se nalazi na prvoj, možete otvoriti, ja mislim da je to strana, pomoći posveta, koja je strana, ne? 66. Na strani 66 neki će od vas prepoznat gospodin Adolfa Racku. Adolf Racka je jedan od pionira pokreta za prava osoba s invaliditetom i s njim se rukuje naš Adna, mlada djevojka koja je studentica trenutno, također osoba s invaliditetom, iza nje je Eldar, ispred vi možete prepoznati našeg Suada i trenericu Zumretu Galijašević, znači trenericu ovih mladih ljudi koja je također jedna izuzetna mlada žena koja je nakon što je izgubila vid, magistrirala i doktorirala, ona je doktor ekonomskih nauka i bila je izuzetan primjer, i ne samo primjer, nego lider mladim ljudima. Ovo su generacije ljudi koje su pokret osoba s invaliditetom i stvorile i držale u kontinuitetu. Ono o čemu je Suad pričao, to je ta priča da nam ističe vrijeme. Ne može se stvari, ne možemo živjeti u prošlosti, moramo ići dalje, a nažalost mi stvari ne možemo ići, ne možemo ići dalje, vrijeme je definitivno, svako ima svoje određeno i trebamo ulagati u mlade ljude. Ova fotografija prikazuje u stvari važnost onoga što smo radili i koliko je prenošenje iskustava i prenošenje znanja na mlade ljude, bez obzira kako to teško bilo, a nekad zaista jeste, jer sve je protiv vas, važno. Jednostavno nemoguće je odustati. Ja bi s ovim završila, samo bi rekla da ovaj projekat je jedan u nizu sigurno pokušaja Lotosa da napravi promjenu u društvu, ali po svemu je specifičan zato što je kontinuitet, zato što je dugačak, jako, traje već 5 godina i trajaće puta još.
Zato što sa ovim mladim ljudima mi dijelimo svakodnevno, mi smo znači svakodnevno s njima i na Facebooku, i na Viberu, i viđamo se s njima i slušamo njihove neke lične probleme i borimo s njima bitke i nekad se i raspravljamo. I hoću da kažem da je mnogo više od projekta, da predstavlja naše ulaganje u budućnost i da smo jako, jako i emocionalno involvirani u ovako nešto. Mi smo došli ovdje da vam prezentujemo to što radimo s namjerom da ovo što smo naučili ponudimo svima onima koji žele da ovaj model naravno prilagode svojim aktivnostima, da nešto od njega preuzmu, bilo da imaju želju pravi trening i radionice za mlade ljude ili generalno motivisati mlade ljude u svojim lokalnim zajednicama. Mi znamo da danas treba jako puno motivisati mlade, nekako su nam pasivni preprilično. Pa stojimo na raspolaganju da sve ono što smatrate da ste mogli izvući kao korist, izvučete. Publikacije su tu na stolu, a sasvim sigurno tu smo i mi da postavite pitanja i bilo što vas zanima, mi smo tu da vam odgovorimo ako vam i kako možemo pomoći, a svi ste srdačno pozvani u Tuzlu da nam dođete. Nadamo se da i ova korona neće zauvijek ovako da nas izolira jedne od drugih, da nam dođete i da u stvari upoznate ove mlade ljude o kojima pričamo. A sad, evo ja bih dala riječ našim, ja kažem, suborcima u ovom putu, Dževadu Selimoviću kao mladoj osobi koja je od početka, znači sudionik ovog projekta, pa Dževad, evo možeš se ti obratiti. Dobro pitanje, može Evo ovako, dobar dan svima vama, želim da vas sve pozdravim. Ja sam Dževad Selimović, dolazim iz Gradarca, imam 24 godine, aktivista sam već nekih 5 godina, prošao sam projekat jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom. Završio sam srednju školu, osnovnu i srednju školu, smjer kuhar. Po završetku srednje škole nisam bio mogućnosti da se pronađem neki posao, pa u međuvremenu pojavio je se Lotos, gdje ja do tad nisam bio nigdje ni u kakvoj organizaciji. Zapravo nisam znao šta znači trening, mislio sam to nešto rekreativno sportsko. Odmicalo je se vrijeme malo pomalo, gdje sam vidio da Lotos je organizacija koja osnažuje mlade osobe sa invaliditetom. Ja sam imao problema kako roditelja da ne uvrijedim, a da dokažem da ja to mogu. Zahvaljujući naravno Lotosu i projektu gdje je moja majka osnažena i gdje je neke stvari shvatila da zapravo mi mlade osobe sa invaliditetom možemo sve uz podršku drugih ljudi. Ja sam, zahvaljujući Lotosu, osnažen, mnogo motivisan, željan rada. Prije nekih 4 mjeseca sam postao predsjedavajući aktivan mladi koalicije TK, gdje radim sa svojom ekipom na inkluzivnom zagovaranju za pristupačnost svih javnih institucija. Ja, šta još da kažem, završio sam naknadno školu, znači do prekvalifikaciju sam završio za poslovno-pravnog tehničara, gdje mi je Lotos pokazao kako zapravo treba to da uradim, jer nisam znao ni pravo, nisam znao ni za fond za zapošljavanje
osoba sa invaliditetom i mogu reći da jako zadovoljan svojim učinkom. Želim da kažem da sam sa svojom majkom pokrenuo proizvodnju voća, plasteničku proizvodnju povrća gdje zajedno ja i ona radimo danas. Želim da kažem da mladima da izađu iz svojih domova i da se uključi bilo gdje i puno, kad više razgovaramo, više nam se putevi otvaraju. Toliko vam mene. Dobar dan svima. Kao što moj sin reče, ja sam majka Dževada Selimovića, dolazimo iz Gradačca. On je već rekao kako sam osnažena, to zahvaljujući ovom projektu jačanje kapaciteta za samostalan život osoba s invaliditetom, a i mi smo kao roditelji tu, i nama je to dobro došlo, vjerujte. Da vam kažem da smo uključeni u ovaj projekat prije 5 godina i kad su mi objasnili da trebam da idem na trening, nisam znala šta je to. Mislila sam onako nešto da radimo, da. Međutim, bili smo na prvom treningu gdje smo odvojeni od roditelji, od djece. Imali smo neku brigu svi kao roditelji da svi smo prvi put odvojili se od osoba s invaliditetom kao roditelji. Bilo nas je strah sve. Imali smo svoju salu, a djeca su imali sve. Kad je bio prva pauza za kafu, svi smo trčali da vidimo tu svoju djecu. Šta je, da li je pao, da li je pio, da li je jeo, da li je... Međutim, sve je bilo dobro. Prošlo je dan, drugi trening je bio za jedno 15 dana. Kad smo htjeli da vidimo djecu, nama su samo rukom mahali. Ne idi vam, ne idi. Bilo je sramota, ili nije sramota, jer su se prvi trening taj osamostalili, počeli s tim nekim svojim. Evo sad je prošlo 5 godina, vjerujte, ja mogu da kažem samo da ja imam osobu s invaliditetom sina, da je on potpuno samostalan. Što se tiče svih, ne samo samostalan da on može samostalno jest. Ne kaže se da si samostalan ako sam jedeš, sam odeš negdje, nego u suštini svojih odluka da je samostalan, da on donosi sam odluke, da odlučuje o svemu sam. On ima 24 godine, sa 18 godina je položio vozački ispit. Kao najmlađa osoba sa invaliditetom na Tuzlanskom kantonu je položio za vozački ispit. Znači, toliko imao želju da bude samostalan, sve zahvaljujući projektu Samostalan život osoba sa invaliditetom. Nekako se sve u njemu promijenilo za to vremena malo. Htio je da bude samostalan, jer uvijek je govorio ja to mogu, ja hoću. Međutim, eto, otjelo se kontrolu više i ja izgleda, samo smo kolege. Nemamo neki odnos sina i matere, da sad imamo kao, da ga smatram, da ne može on nešto. On sve može. Sve što god postoji, on može i on hoće. A eto, neka dođe na red, da i ja s njim moram ovako da dođem, ali volila bi da sam prođe, da sam ode, evo, iz Gradačca je dotjerao auto do ovdje. Nije se nigdje ni odmaruo, ni 100% osoba s invaliditetom. Znači, nema ništa da ne može. Ništa. Toliko je kroz ovaj projekat, što se tiče jačanja osoba sa invaliditetom, osnažen da za njega nema prepreke. 3 godine, evo, 2,5 godine će sad biti kako je zaposlen, radi. Nema. Zato bi poručila svim mladim da se uključe u projekte i vi koji radite sa osobama sa invaliditetom, da pokrenete projekte za mlade osobe. Da mi mlade osobe izvedemo, da oni budu
sami sebi podrška, jedni drugima podrška, da vide da se može. I može se. Može samo ako imaju malo podrške. Znači, potrebna je podrška i osobi s invaliditetom, potrebna je podrška i roditeljima. Jer mi kao roditelji ne znamo, sve mislimo, ne možemo. Mislimo, par put smo na treningu, Sandra nas je pitala od roditelja, a šta sutra kad od tebe ne bude bilo? Pa ne znam šta. Evo, ja dok sam tu, ja ću sve. A evo, sad se stavi da tebe nema, kako bi? Ima rješenje za sve. Samo mi kao roditelji, ja kažem, prvo treba roditelji da se osnaže. Da njima se pruži podrška, da se njima da nešto što taj vjetar u leđa koji će ih potisnuti od tog straha. Da nema straha. Roditelji inače imaju strah za svoju tu djecu i zato im sve ja ću ovo, ja ću ono. Međutim, mogu oni dosta više nego što mi mislimo. I ja mislim, evo, ovim projektom da sam ja toliko zadovoljna i rekla sam baš par puta ovako na promociji, da sam ja postala sad u ulozi djeteta, a moj sin u ulozi roditelja. Pošto on sve više od mene sad zna. Ja ne znam ništa, ljudi. Sve sam izgubila. Znala sam neke stvari koji su me, sad je on toliko se obrazovao, toliko uznapredovao. Vjerujte, ja nemam ni taj Facebook, taj mail mi on pročitao, ja ne interesuje me. On jednostavno tako je preuzeo ulogu da ja više ništa ne moram, da ja odem na kafu sama, mirno mi, lijepo mi. Sve kako je ovaj projekat zaživio, ja mislim da bi trebalo da se radi više sa mladima, da njih osnažimo, da oni preuzmu sve svoje uloge. Šta ćemo mi sutra? Evo, i ja imam koliko imam godina, ali šta sutra? Idem radim, idem, trebam negdje otići, ne mogu, imam i dijete. Međutim, trebamo gledati da se što više mladi osnaže, da mladima damo podršku koju treba da imaju. I evo, ja bih vas ovim putem još jednom pozdravila, to je bilo to. Gledajte da što više mladi rade i da preuzimaju svoju odgovornost. Hvala vam puno. I pošto znamo šta vrijeme i za ovu konferenciju znači da svoj prostor treba imati drugi učesnici ove izuzetne konferencije, ja samo za kraj želim još jednom podsjetiti da nas četvoro koji sjedimo ovdje smo samo dio ekipe koja je pokrenula planinu u zadnjih 5 godina i ekipe koja doista vrijedi da se pomene. U knjizi su oni ne po značaju koji su i doprinosu koji su dali projektu također na različitim mjestima pomenuti i citirani, ali ja želim da ukažem da smo mi, da bi izbjegli subjektivnost, zamolili našu saradnicu, prijateljicu Umu Isić da napiše ovu priču o mogućem na temelju svih dokumenata, naših kazivanja, prethodnih publikacija koje su nastale u okviru projekta i u okviru Lotosa. Također na projektnom nivou, znači kreatori projekta na neki način bili su Jamie, Katarina, Jonas, naši prijatelji iz Stila, iz Švedske. Iz Lotosa su to bili Jasko, Anes, Sanja, Suad, Sandra, Adnana, Fikreta, Adisa, a onda naši mladi sa invaliditetom, njih je sad već 33, ali u toj prvoj grupi se Naida, Fatma, Dževad, Ibro, Emina
i mnogi drugi. Znači 33 njih koji su direktno korisnici projekta, ali puno više mladih ljudi koji su oni, da tako kažem, i svi mi zajedno otrovali tom idejom slobode i samostalnog života i mislimo da taj neki kamen koji je bio onako prilično usidren i statičan je počeo da se kotrlja i da je ova priča o samostalnom životu, pravima i dostojanstvu i mogućnostima osoba sa invaliditetom nešto što neće biti moguće zaustaviti. Još jednom sve vas pozivam da na bilo koji način, ako vas bilo šta zanima, na kontakte koje imate na svim ovim našim publikacijama i na webu, stupite u kontakt s nama u Lotosu, odgovaramo na sve pozive, na sve mailove i bit ćemo više nego sretni da barem dio od onoga što je sadržano u ovom što smo danas promovisali bude motiv za vas da nešto učinite za mlade ljude sa invaliditetom, jer tako činimo za našu i budućnost onih koji će doći za nas. Meni je stvarno čast i zadovoljstvo da sam danas bio ovdje, negdje tamo na početcima ove konferencije također sam dolazio, a vjerujem da ću i nakon ove današnje ovogodišnje konferencije, čim bude bilo prilika i kad god bude bilo prilika, opet biti ovdje s vama, mojim prijateljima u Sani ili gdje god budemo u mogućnosti da budemo zajedno. Hvala svima na pažnji, hvala na domaćinstvu i na prilici da govorimo o onom što smo radili i na što smo ponosni. Kad god slušamo o rezultatima, onda prijevremeno konstatujemo i poteškoće. U simbiozi i u susretu ta dva detalja odnosa poteškoće i rezultata je prostor važan, značajan, a zove se inicijativa, motivacija, aktivizmi, tako dalje. Kad god hoćemo ili nađemo se ispred određenih potreba, postavljaju se najmanje dva razloga i više, ali dva najmanje. Razlog što to ne može i razlog da se pokuša. Kad smo mi temeljili ovu konferenciju 14 godina, imalo je upravo susreta ta dva detalja. Kome mi pričamo kad nikog nema, mi to svi znamo i onako nas niko ne sluša. I te pesimistične, da kažem, retrogradne oblike. Međutim, Bog kad je stvarao čovjeka, on je pravio i raspored, on je radio ono što mi dijelom spoznajemo, ono što je u domenu naših relativiteta i različitih individualnih mogućnosti, struka i profesija, a ono iznad toga on je ostavio za sebe. Međutim, svaki prostor s kojim je čovjek došao na svijet ima mogućnost usavršavanja, a ima mogućnost i onog jednog drugog pesimističnog oblika koji u nedostatku brige ili nedostatku svijesti, znate, mi kad pričamo osobe s invaliditetom, ne mi, nego generalno, onda mi uvijek tražimo nekoga ko o nama ima nisku svijest. Odmah ga automatski počnemo etiketirati da o nama imaju društvena zajednica nisku svijest. A u stvari, svijest o nečemu je opšti, zajednički i konkretni fenomen. Ako u tom procesu ulogu i odgovornost umjesto kritike ne preuzmemo mi sa inicijativama, ostaćemo uvijek u zoni kritike da o nama nema zajednica svijesti. Kad smo zagovorili ovu kampanju i sve ostale druge aktivizme, i evo ovaj jedan divan primjer koji smo čuli u
ljudi koji su ga sad prezentirali. Nisu oni analizirali previše, a nismo se previše osvrtali na one koji kažu što će nam, zašto će nam. Nismo mi znali, isto koji smo to htjeli nositi, kojim tempom i kako će se odvijati određene stvari. Znate, kad se pravi određeni aktivizam, kad se pravi određeni zakonski ili podzakonski akt, kad mi participiramo, onda ljudi kažu što će to kad se neće provoditi. Ali treba da postoji ono što se ne provodi, jer imamo šta kritikovati, unaprijediti, ažurirati. I ne treba nam energija za nešto što ne postoji, nego da postoji ono što ne postoji, da se imamo na što pozivati. Ovi ljudi, ovaj momak, član tima što je došao iz Tuzle, priča nešto iz čeg nepobitno proizilazi i za laika i za struku, a to je rezultat. Je li mogao biti veći ili manji ili ovakav, potom se da pričati. Ali je sigurno nepobitna razlika između dva detalja, onoga kućne izolacije koji je živio i onoga koji je sad potkrijepio činjenicama ove danas i on je njegova majka. Mi koji pripadamo području određenih invaliditeta, ne treba da robujemo invaliditetu, nego da otkreiramo ili iskreiramo svjesno preostalim milion sposobnosti svoju ličnost koja može minimizirati invaliditet ili ga maksimalizirati ako naše preostale sposobnosti potpadnu pod inertnost, potpadnu pod predrasude, potpadnu u kućnu izolaciju. Društvena zajednica što iz neznanja, što iz nebrige, što iz, kako kažemo, iz nehata, ne razmišlja o nečemu što joj se ne nametne kao iskreirani standard artikulisane potrebe određene grupacije. Kada smo mi odlazili prije nekada, kad je koordinacija kao koalicija nastala, odlazili u nadležne institucije i kod ministra sjedili i pričali, kažemo, ljudi, sve je to okej, sve je to dobro, ali ko je vas nagovorio na ovo? On ne zna i on ne moramo da znamo, ali smo mi imali potrebu da to saznati. Da kod nas ima ljudi koji su nekim sticajem okolnosti obrazovani, koji imaju smisla za organiziranje, za motiviranje, za insistiranje, za kvalitetan prilog i tako dalje. Između toga što on nas pitao, ko se nam nagovorio i onoga što smo mi uradili s ovakve i slične kampanje u Malom Sanskom mostu, smo radili i radit ćemo neopterećeni s tim koliko smo napravili. A smo bili opterećeni da ne smijemo biti ti koji mislimo da ne možemo ništa uraditi. A rezultate, učinak, kvalitet, neka bude splet naših nastojanja i onoga što ćemo uraditi. Garantujem da je to bolje nego stigma, da nam onako ništa ne koristi. A opazite, nešto što je, nije ta stigma, nije taj stereotip samo klasik za osobe sa invaliditetom. Opšte društveni pojam je da mi najčešće u životu biramo krivca za svoje stanje. I nikad to mi nismo. A uspjeh koji nam se desi, iako znamo da nismo sami zaslužni, to brzo infiltriramo u svoju sposobnost. To je odlika čovjeka u principu. Hvala ovim ljudima što su došli da dijelimo zajedno vrijeme danas ovdje. I kažu oni doće kad god ih se pozove i kažu pozvat će i nas kad god budu imali priliku. Znate, sadržaj, inicijative, aktivizmi otvaraju takve konstatacije. Ako su oni sjedili u Tuzli, s ovim stereotipom koji sam prethodno rekao, i mi u Sanskom mostu ni čuli, ni sreli, ni vidjeli se nikada. Ni jedni, ni drugi, ni treći. Proces aktivizama po svojoj realizaciji dobiva širinu, smisao i potrebom za realizaciju insistira na uključenosti ostalih ljudi. Jer svijest svih nas
je takva da pojedinačno ne čuje nadležni organi, ne čuju previše naše zahtjeve. Ali na dobro organiziran način, kvalitetan pritisak, ćemo bolje rješavati određena otvorena pitanja o kojim je danas, jučer i bit će i sutra riječi iz područja koja se referiraju na prava i potrebe osoba sa invaliditetom. Hvala još jednom ovim ljudima iz Tuzle i mi ćemo biti međusobno protočni, a da će to tako biti svjedoči i ovaj danas zajednički skup. Ja ću pozvati sad da mi ispitaju